Ni Ladakh Rengbonghom Higher Secondary School along Niltum Banget Home Rason resource person lang chitong lontor Ladakh mane pini bangke vermicompost mate kepangreng ahilong laso pen isi ho or kapinchong laso puthak sinitum se KPG workshop KPG Ladakh ni kapre school principals hai tu pedang chitong dun la pen inspector school pen chenglo kapre ki tigeding dun ta dang chitong lo la sinin tu mangge la so ke than di bangke la puhin lo la bangke hilong ai hi pen tame hilong pen tame tum jito ako or pinchong me la so ho or bangke tum environment phan tame pik la bangke environment mi pik la pen la so bangke itum han katiki long tame kapre so katiki long tame jong si tum pon lo pulote itum la so production mate itum kai ki kilong ven pe pamne an si itum chipalong thekji la pen la dabang ke pilo dabang kapre inorganic fertilizers mate okpran phan kahino dak ahormu bang ka belo da si la so vermicompost pen itum jong si saitiki ilo pulote itum okpran phan tame itum mesen po la pen idung arai tame la jitu itum ajak itum hana hu hai hu tami itum warjam diti lahai bosu bang itum pangrum se lahai kapangreng ahilong aphan itum kijo ahormu ason itum pinchong imilo lasi hilong patame ata ki pangreng ahilong bang kaprek chot itum jula itum la adang ti pilong kilong ahilong bang ke pilo da kichu bang omat jula ahi nang chon bang ke ahi mane teng long lesi pat ki chon mate di la so be komsom sitamela non ke pangreng hilong bang ke pilo la tum bang ke kichu bang kom chet la penjula ahi ka ulai mate long le ka ulai bang ke ong chet se posi la so aput hak sinting se ke pd la si la so osumar tum tame la jang song si charli dun pamelo pete tum mir kala na I phan punot sa amne kitchen garden phan itum punot lahai phan tame pen aku itum han katiki so katiki long tame life harpi composong si itum en ponlo pulote pinang an itum ali chipalong thekji production meji ne hai han mokha tame a health mokha bang meji lahen lo kami nang video do want to sing and dance for you today. We welcome you here for celebration. A home of love. Welcome to our Rengbonghom. Welcome to all of you. Welcome to our Here and enrich compost with the use of earthworm by consuming agricultural waste. It is an organic manure and highly useful in raising seedlings and crop production. I'm sure that you all will feel enriched with knowledge after completion.